Windeba se wese uri kumumurira. Subundi uri kujya. Ibisabire kureba ndi kujya hano imbere. Ntari. Wese uri kujya. Anje ni hano rugo. Ariko sawa ruguru ugiye ntago urahagera. Wapi yewe? Ubu yarazi ko yajya gushaka akazi akansiga rero. Isambo gusa bitita no ku nshuti zabo. Se nk'iki ko kiri kunkurikira kirajya. Ase mwana kunkurikira urajya. Mukurikira se umuhanda ujya ahantu hamwe honyine. Wapi dukomeze tugendere. Asomanura gatumwa. Wase mvuga wakiruka mukansika. Tugenda ugiye senye. Aho njye surahazi. Naho nzi ariko nzi ko ugiye gushaka akazi. Akomana utanyenjire ntago wabaho. Wose umbwiye ko ahantu hari akazi nanjye ngiye gupagasa. Ntago wabaho. Ninde so kubwiye ko ngiye gushaka akazi. Ako abona umuntu yambaye neza gutya binaheruka 2 batizwa. Gakeka ko ari ikindi agiyemo. Kureba match se. Wenda yabagiye gusenga. Sawa yobuwe. Nakumutambye Samuel. Wowe pwise usenga? Senga nyine. Ubwo si gitangaje hagati aho ngaho ni iki? Bere yuko umbwira igitangaje banza umbwira. Aruka mu rusengero ryari? 2 Ikisigisazira. Ariko nje mba nasengeye mu rugo. Kagora amaguru. Undi wapagani nkamwe. Nange mutuba tutanitahira wacu mu ijuru vavo. Undogira Bibiliya ni iki? Azubirayi na Yesu Kristo na Abrahamu se wabize. Naguze igitabo cy'Imana. Imana sigira igitabo. Cyoreda. Ubundi we nta nugukira umuntu wabaye ikigini. Ako nyakuso muri iyi minsi uri kunywa ibiki? Ntacyo. Ngaho ziba rero ugabanyamagambo. Hari bitu. Dukomeze kubyo twariho. Akazi ngiye gushaka nakuze. Akariko kose wakora nanjye nagakora. Urumva di? Nari bitugende. Si wumva se. Erega ntago wancika. Ngaho se basiziba. Ako kana ariko wakomeje kugenda unyuzamo ko kuziba ntago ari sawa tu. Ucicika niba udashaka ko nongera kukanyuzamo. Ndi n'undi turajyana nabwo sa kukazi ni bwoko ki? Nambwiye ko akazi nashobora nawe wagakora tugende. Mugani ngo ndakamenya tugeze. Nyakuso dore twahageze. Nta twageze. Twinjire rero. Ba witonze ariko. Muri kano kazi uze kwitonda amagambo yawe na bwa bugoryi bwawe ubisigaye hano hanze mbere yuko twinjira. Humura yewe ngiye mu kazi mba disereye kurusha Satani. Okay twinjire. Salama bro wanje. No se muvana meze ute? Muri bande murashaka iki? Urebye twe tuje gushaka akazi. Ninda babwiye ko hano hari akazi. Nyine turashaka kubafasha akazi kanyu kwaje nk'amaniga. Akaye kazi se? Akazi nyine Gani mwinshi. Murakoze cyane rwose. Ariko se Nyakuso wagabanyije ibigambo byawe. Asemani ko kano kajama katajye gaseka. Uragira ngo aseke ikizi? Ese kuba gihumeka umwuka wazima byenyine n'ibyakamushimishije. Bano bahumeka umwuka w'itabi. Ibyo wabazima se ni ibiki? Nebe tabi ko nako uyu munsi ni mwiza. Se ni mwiza pe. Sasa we Nyakuso wegenda uhetse kino gikapu. Reka sha uzabaza no kwishura aho nigaga. Makaye nasigaga mu ishuri. Meke igikapu se nge narushye. Sawa bireke. Izi capati ziri mahanga ndaza kuzirya ngenyine. Turazirya ryarahuko. Nitumara kubona akazi. Waryamo kamwe se kugira ngo nze kubasha kwipresenta neza. Tuzuraza kukarya nitumara kubona akazi. Se kuvuga nkaho waranguye ubundi harimo zingahe? Harimo capati nka 50. Ya baba umva se bro. Hano mufitemo icyayi se? Hano ni kwa nyokosha. Se ko nari nsabye icyayi. Utajya ugisaba nyoko. Hano nta wakubyaye. Gani mwinjire fafa basa.
bose ngo ni amakuru ari butange. mumwiteho. Bisa nakubwira reba dupfuye tutariye capati zacu. ko ushaka de Karame. hano hari nyakuri ko abona uri kuririra. Oya nawe. niba muntu bitayeho Yego, Gusa bamwitayeho kugira ngo amere neza cyangwa amere nabi. bakujyana ubyirebere. Oya. Gusa nanjye munyitayeho. Zibaho rero. Mayi. Hewe ukantu kazi bari gwemba umuntu wese ukavuze. ngwiki Mbese byatangiye ari wowe. Uyu nawe nguziba. Shaka mbona ufite igihungu. Akuze ibintu imbesire hano kuri telefone iri kumbwira. Ihe imbesire se. Ni imbesire twiga primaire sha. Eri kumbwira ngo yabaye muki. Wese uretse ubu bwo ubona utaba we. umva se washaka ukuntu buri kudinga. Ariko sha, muri muzihe game? Nazo. Wagira ngo muri minja. uruhinja rufite ibyanwa bingana gutya warubonye rwazakura rukavamo hitireri. Cyangwa se ni nyoko wabimaye. Hano ntabwo dukunda umuntu utukana cyangwa ngo avuge nabi. Urumva wambesire we. Yego wambesire. Ariko homi, uri muzima. Nese wese ubivuze nyetse katari igitutsi nye. Rami boy, Karame boss. mumwihorere. Kuko boss mufite impano ya telefone iki. Irihe? Ni kabisa. Sawa, banzu iforomate. Nta kibazo reka mbanze nkure mu simukadi. Harimo na simukadi. Yimihani yo simukadi. None se Zana hano. Sawa, zana niyo phone. Rami boy, Karame boss. akiyaye informative. Amadu mani dinogu. Yatunganye. umva se we komeza uba recording. Ndakoresha iki nabonye ko telefone bayijyanye. ese kiriya gikapura Iki?
ariko siko ntaheruka kwica umuntu bana. wica abantu se wo Cyane genda bari gasu. ubwo se umaze kwica bangahe? Na babiri. uracyari akana peti. We wishe bangahe? njye ni benshi. Harimo na za maneko se? zirimo. Se buriya hari iyo uherutse kwicara? Se buriya se hariyo duherutse kwicara. Ibuka neza, ibuka neza. Wari ukiri kutubwira iby'ibigwi byanyu. Harya ngo twamaneye ko mwafashe mudukorera ibiki? Yego harya urumbaje niba arako twishe vuba? Yego. Sha vuba twishe abamotari gusa ndumva nta maneko twishe. Nta n'uwitwa Placide. Placide umuzi uti? Nuko nzi ko abantu bitwa ba Placide bakunda kuba ari za maneko. Damu mubwire kwanza ibigwi byawe uve muri izo za maneko. Okay. Nafashe ku ngufu abakobwa 20 n'abagore 10. Mbega irari. Fata n'abahungu 3 ku ngufu. How do we have this? CV yanjye ngiri. Nibyo gusasa? Nibyo. Kwa buri asira. Nta maneko nimwe wishe. Ntabwo zabura. Nitwa Placide nako ako Placide kukiyangiye mu cyanira. Nyaruko muri mideni twifuza ko yapfa. Ariko numva Placide naramwishe. Gute rero? Gute? Namuteye icyuma. Munda. Yego. Oya buretse umuteye icyuma. Yego. Wowe ubwawe wamwitereye icyuma. Yego nyine kunsubirishamo bite byawe wowe. Ni wandi nakubise ibuye. Nawe wamukubise ibuye. Cyane ry'umutwe. Umutwe wamaneye kuremera ko wawumenye. Narawumanyuye da. What? Okay. Na wundi uri aha ngaha wariye kuri iyo nka. Harya ubwo njye sinamunizera. Maneko Placide waramunize. Wakajiga nawe umutaye mungeramo iboy sinyina sha. Cyakoza murakazi. Cyakoza murarenze pe. Ubu nta yindi maneko yabatinyuka. Ahubwo zamaze kongera kudutinyuka. This is what you want to use your life for. Rame boy. Karame boss. Genda ubiteho. Boss waba ari njye ubitaho. Oya, Rame boy ntabwo ari utwitaho. Sawa. Damuru, aba ari wowe ubitaho.